Kuthi tena sekusele imizuzu lelishumi nesihlanu ishaye insimbi yesithupha lomhla kusihlwa indlovu yemhlabu lomangceveza khoshe wabhuza yalufulathela live laseSwatini. Indlovukazi iphumele lapha esikhumulweni setindiza King Mswati III International Airport lapho bekade iphekeletelwe khona ngemakhosikati, bantu benkosi, emazinyane, balondolozi, labo labasebenta kuhulumende, benibufo yetekuvikela kanye nesive lesinyenti lesiyifisela luhambo loluhle. Indlovu yemhlaba ibhekise emabombo lapha eveni laseNingizimu Afrika lapho ihambe khona ngeluhambo lolusemthethweni. Kanti-ke indlovu yemhlaba ihambe ngekuphekeletelwa ngabo bantu benkosi nalabanye nje-ke labaphuma khona esigodlweni. Kubhekeke ukuthi indlovu yemhlaba iphindze futhi ibuye eveni laseSwatini ngayo impelasonto lesiya kuyo. Lo mtshilo othiwa kithi okulisa somhlolo afuma phasi amakhola athengoma awawenza batanga umzimba bathoma labamgqamulo ngavutha nasetiko womlungu usondlovu ivalile yingani bayivala ngemaphame zibhamu Nkosi Indlovukazi Mhlakazi sinyelo ndlovu ayihlabile yahubhuta. Etindzabeni temsakato iChannel Yemaswati kubuye akhanyisile Mabuza. Mina Julisa Mamba, King Mswati International.